Ja znam dobro jezice. Složena inverzija je kada je subjekt neka imenica ili zamjenica koja se razlikuje od navedenih. Šta? Koja se razlikuje od navedenih. Jacques arrive en avion. Jacques arrive-t-il en avion? Znači složena inverzija. Darko, da me pičkati mater, nisam na pokvarane. Kreta. Znači, složena inverzija je ono, znači, kad ima neko treće lice, ono, kao, mislim, ne zamjenica, nego imenica. Dobro. Aha, okej. Inverzion kompleks. T oglašava izgovor. Evo ti, Darko, gde imaš T? Da imate. T ima između dva samoglasnika. A to znam. Si nepisan. Zašto je Mikić pitao? Jacques et Irene arrive... Pa kad je Mikić pitao što pričaš meni? Kad je Mikić pitao što... Evo ovdje ne mora dodaješ T, zato što već Gde? ima T. Evo ovdje već ima T. Pa onda nije... Što dodaješ?